Joana ovdje i danas ćemo vidjeti zašto treba da investiramo u dividende. Kada govorimo o pouzdanoj investicionoj strategiji, one su definitivno ključ naše financijske stabilnosti i rasta. U nastavku otkrivamo kako nam dividende mogu osigurati redovan prihod i pružiti kontrolu nad našom financijskom sudbinom čak i u neizvesnim tržišnim uslovima. Ali pre nego što idemo dalje, današnji video je podržala platforma Freedom24 i zahvaljujemo im se na tome. Ostavila sam svoj lični link u opisu ovog videa kao i pin u komentarima. Korišćenjem istog podržavate moj kanal besplatno i hvala vam od srca na tome. A dobijate i poklone. Ako imate od 2 do 5.000 evra na Freedom24, dobijete jednu besplatnu akciju uz kod Joana2. Za 5 do 10.000 evra 3 besplatne akcije uz kod Joana5 i za 10.000 evra i više 6 besplatnih akcija uz kod Joana10. A dok smo tu, lajkujte i ovaj video i ostavite i komentar, makar jedno srce. Pažnja ljudi, moji videoklipovi su napravljeni isključivo radi zabave. Nisu investicioni savjeti. Amaterski se bavim investiranjem, ulažem samo svoj novac i nemam certifikat. Nikada, ali baš nikada, ne uzimamo financijske savjete sa YouTube-a. Mi se uvek oslanjamo na stručnjake i uvek radimo svoja lična istraživanja pre nego što investiramo u bilo koji projekat ili platformu. Hvala. Hajde da vidimo dakle nekoliko razloga nasumičnim redosledom. Stvaranje prihoda kroz dividende je prvi razlog zašto ih favorizujemo. Dividende nam pružaju stabilan i dugoročan izvor prihoda, sličan redovnoj plati, ali sa značajnom prednošću ne zavise od promenljivih tržišnih uslova ili odluka poslodavca. Čak i u teškim godinama mnoge kompanije nastavljaju da isplaćuju dividende. Ova stabilnost je posebno vredna za nas, bilo da smo penzioneri ili tražimo dodatni prihod, jer nam pruža financijsku sigurnost čak i kada su tržišta nestabilna. Dakle, čak i ako je sve crveno na tržištima, pogodite šta? Mi smo plaćeni. Kontrola nad dividendama je druga prednost koju cenim. Odluka o tome da li ćemo potrošiti primljene dividende ili ih reinvestirati leži u našim rukama. Ako odlučimo da reinvestiramo, naš portfolio raste i daje nam još više dividendi. U suprotnom, naše investicije nam daju vruć novac za trošenje. Treće, upravljanje rizikom je lakše sa dividendama. Biranjem akcija pouzdanih kompanija, takozvanih dividenda aristokrata, koji imaju dug historijat isplate dividendi, smanjujemo rizik u našem investicionim portfoliju. Dok akcije sa visokim potencijalnom rasta nose veći rizik, investiranje u stabilne kompanije koje redovno isplaćuju dividende pruža nam dodatnu sigurnost. Četvrta je diversifikacija koja je ključna za smanjenje rizika. Ako investiramo u različite sektore kao što su farmaceutske kompanije, rejtove, real estate investment trusts ili potrošačke robne marke poput Coca-Cola, ne smeta nam ako se jedan od njih našao u krizi. Ako jedan sektor podbaci, drugi koji dobro posluju mogu kompenzovati gubitke, čime se osigurava stabilnost našeg portfolija. Konačno, imamo direktnu i stalnu zaštitu od inflacije. Kada imamo portfolio sa prosečnim dividendnim prinosom od 3 do 3,5%, što je realan broj, onda šta god da se dešava, bilo da je zeleno ili crveno, sigurno imam bolji prinos od inflacije. To je to. Naravno, govorimo o normalnoj inflaciji od 2 do 2,5%, ne o ovom čudovištu posljednjih godina. Osim toga, rast portfolija tokom vremena dodatno nas štiti od inflacionih pritisaka. A šesti razlog sad, i možda najvažniji, je taj da svakog meseca imam takvu sliku koja mi daje motivaciju da nastavim. To su dividende koje primam svakog meseca. Sa svim ovim na umu i ovog meseca nastavljam sa investiranjem još 1000 evra
u moj omiljeni DGRW, hajde da to vidimo ukratko. Ovaj UCITS ETF se fokusira na američke akcije s jasnim ciljem posticanja njihovog rasta. Istovremeno pruža značajne dividende i teži ka tome da ih kontinuirano povećava. Da bismo ga kupili, kliknemo na link u opisu i nakon što otvorimo naš investicioni račun i dobijemo i poklone koje smo spomenuli, kliknemo na polje transakcije, napišemo dgrw.eu, kliknemo na otvorenu sesiju, unesemo kod koji će nam stići na mobilni, pritisnemo kupi i gotovo. I to je bila moja mesečna investicija. Na kraju još jednom se zahvaljujemo platformu Freedom24 koja je podržala nas današnji video. Ostavila sam svoj lični link u opisu ovog videa kao i pin u komentarima. Korišćenjem istog podržavate moj kanal besplatno i hvala. Radujem se vašim komentarima i idejama za buduće video snimke ili pitanjima o ovoj temi. Ljubim vas i vidimo se uskoro u sljedećem videu. Ćao!